turabasuje abakunzi bacu Rubavu Band Sel, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero tugiye kubereka igipangu cyiza cyane kirimo amazu akodeshwa. Ni igipangu kirimo amazu mashyashya, imiryango igera kuri 5 yose ikodeshwa. Ku buryo uhaguze ushaka kwinjiza amafaranga ku kwezi, iyi niyo mari. Nkuko urabibona mu mashusho, afite portail ebyiri, igice kimwe kirimo inzu 3, ibyumba 2 na salon na toilette, n'icyumba na saloni na chambrette. No ku kindi gihande hakaba hariho izindi nzu ebyiri, ibyumba 3 na salon na toilette, n'ibyumba 2 ku ruhande. Ahantu heza rero, hasa neza ku mihanda ibiri, kandi ni ahantu heza cyane kuko ni hamwe na kaminuza ya YouTube. Kuhava ugera kuri kaburimbo ni nko muri metero 30. Ni ahantu heza rero mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hamwe neza niyo kaminuza turi kubabwira. Iyi ni imari rero ku buryo ushaka kugura ahantu hajya hakwinjiriza amafaranga ku kwezi ni ahangaha. Ahantu rero turagurisha miliyoni 47 z'amanyarwanda. Miliyoni 47 z'amanyarwanda. Ikibanza ni metero kare 300. Urumva ko ari hanini, gikora ku mihanda ibiri, kandi ahantu heza hagendetse, hashyushye, hameze neza, ahantu hatuwe cyane. Muduhamagare rero ushaka igipangu cyakwinjiriza amafaranga menshi ku kwezi, kandi kiri kugura amafaranga miliyoni 47, ukajya ubona amafaranga atari make ku kwezi rwose. Ni ahangaha. Ikibanza twatubabwiye ni metero kare 300, ni ahantu heza mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, hafi neza cyangwa se hamwe neza niyo kaminuza ya UTB ahantu iherereye.